لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga kakasising kami hatiranan, alhamdulillah. Naisap kita niyo dihilan sinallahu ta'ala waktu sa nagulago, iban sa halga-halga harap kaniya. Min subay na to siya hargaan sin kita niyo karna doon hay ni kita niyo makadawhat sin parbahagian na to dito hadlaw kadakana insyaallah ta'ala. Karna nain pakaradyaan na to ini amin yari yung mga kaanakan kamanghuran timandon kato tanyo aparkala ni insyaallah ta'ala dimihil sin patumtum kato tanyo dahing mga nahasin nila ilmo dahing hakwa hula dihan lawi-lawi na tuod ha hula amuin yari mimikit habigi jantong singkita niyo bangaon dapat kabayan na to adlaw-adlaw yon kita niyoon sumagawa na kita malayo madto kanila na subay kita magbuliraya manglawag biya mga mahinang sabab sinhika batok nga to madto ataw hika sampay na to inyi ni katantan hatat kala yari nalong ta in ilmo simud palong sinhula na to dahing ha mga kaanakan pamanghuran ini nagmampit kita niyo sinamoy indiyara nila katutan niyo insyaallah ta'ala. Waktu ini di mil kato patuntum pero naramhap dogaing dahing ha ambuk manghud yari amin di mil kato patuntum inak magpalukay tukbal ko na siya kato tanong katana waktu ini pero narwaing dahing kayo Shaykh Zainul Salahuddin يتفضل سيادته مشكور. Di kata no. Alhamdulillah alladhi manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyaghfira lahum bidhalika adh-dhunub wa yukaffir anhum sayyi'at وليضاعف لهم به الأجور ويرفع الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له واسع العطايا وجزيل الحباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات أتقى الناس لربه وأخشاهم له في جميع الحالات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي المقصر بتقوى الله عز وجل فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Muna niya sanglit iwan puji madto pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam papanghu sing kita niyo jungjungan papanghu sing kita niyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hamawiyaun dumihil kita niyo manyo tiyo amuin pangadjian hamulan amuin bulan sa rayaw-rayaw na bulan amuin piyagsasadyahan si mga sila bariman bulan amuin nakabibidda hakaywanan bulan
bulan long niya amin uhan singkatan kabulan-bulanan. Tiyawag siya ding ha mga sayyid syuhur. Siya long niya ini. Uhan long niya singkatan kabulan-bulanan. Hadamit yan niya to. Dumihil kita niyo manyuot yung pangadyan hatungod. Pagtawat na to habulan ini. Bunal niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Piaratungan kita niyo sarayaw-rayaw na rasul amuin magpasaplag kato tanyo. Magpasaplag kato tanyo sin uno, sin baita, sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya iwan pangdaakan niya. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Supaya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya, iwan pasurun niya, palomsulka niya, subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab niya maha mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. O kamu mga beriman, o kamu mga nagpaparat saya madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Na pag mabuka kamu lang niya madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabuka biyariin. Pag mabuka sinsa bunal, pag mabuka madto pa Allah. Iban ayaw kamu mikimatay. Ayaw kamu mabaya mapatay. Ayaw kamu mabaya amuin mapatay na sadya kamu. Wayroon kamu rin doon halawman sin agama Islam. Sa lagu-lagu baita ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagu-lagu ayat panumtuman na to. Kita niyo mga bariman. Amuin. Subay na to ini mahinang lundang panon. Pasalanin ayat ini. Rasin mga pagkadukan sing kita niyo. Hamalam Jumaat. Hajumaat. Banglong niya makutba na long niya magkukutba. Manawag tawagin na ya kamu mga bariman. Kabuka kamu madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal to din pag mabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na ini intiranan. Dan amuin ikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin parasul niya. Iban ikasud na to madto pa sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tuod. In bulan ini. Bulan long niya amuin subay magmabuka in mga sila bariman. In mga sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan long niya in bulan ini. Bulan long niya sa barakat na. Bulan amuin tiyatakaran sin mga sila mga kasahabatan dumatong madto kanila. Sampay na baita. Dahil mga kasahabatan amuin bulan pa. Asal-asal nila na tiyatakaran in bulan ini. Piyagi isti'dadan nila na. Piyagre-redihan nila na. Supaya sadya makadawhat. Makakawa. Makadawhat sin karayawan sin bulan ini. Pasalan in bulan ini. Amuna ini in sarayaw-rayaw bulan hakataan bulan. Bulan long niya amuin piyaturun long niya yung Quran. Bulan amuin aundain di ilong niya karayawan niya. In karayawan niya long niya lipat manglipat. Palong niya rin di mga karayawan niya. Amuin long niya lawi palong niya ding hahangibo. Bulan in karayawan niya. Biat tuin lagbo sin bulan ini. Amunain bulan Ramadan. Ang kanbiyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Laong sin mahasud si mahatingga Allah
O kamu mga beriman, o kamu nagpaparat saya madto pa Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, piarudo na kanyulong niya in pagpuasa long niya halom simbulan Ramadan ini. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, biya long niya sing kapardo ha mga nakauna din kaniyo, hasupaya kamulong niya maguno, magmabuka madto pa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattakun, supaya kita nyo magmabuka madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan imbulan ini, bulan long niya, amuin pagmabuka na tumato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan in mga kakahinang singkita nyo habulan ini, tatay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan ini long niya, bulan long niya pagsusukur mato pa Allah. Dahil naman mga kanikmat dil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita nyo magsukur mato kaniya. Magsukur kita nyo. Haamuin uno indihil niya ka to biyaon. Dahil naman dihilan kita nyo sin sarayaw-rayaw amuin ginhawabaran. Dahil naman uno na impyaratong ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Suway na to ito pagsukulan. Pasalan habulan ini. Bunal tuod tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsukur na to kanya, iwan pagpangayo na to ampun matto kanya. Imbulan inilong niya, bulan day sablong niya, amuin pagsasabaran si mga beriman. Bulan long niya, amuin magsabar sila, hanapso nila yaon. Muna niya, amuin napso nila day hapagkaon. Mapuas niya napso nila lang na pag-inom. Napso nila haamuin sumuok sila madto. Pakaasawahan sin sila. Piagangan. Kita nyo sin syara. Amuin huminang si mga kakahinang mubahat ini. Pasalan lang niya uno. Nasa kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kita nyo ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat amuin. Makalano kato tanyo. Amuin, ikasuok na to mato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbulan inilong niya, siya long niya magtutungba sa mga sila amuin maghihinang marayaw. Siya long niya magdirihil lang niya pahala. Haamuin mga sila manusia. Naghinang. Amal ibadat habulan ini. Pasalan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagbaita long in Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatanong niya sing kakahinang sin anak apo Adam kaniya. Auntong bas niya yato. Tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa lang niya nakabibidda lang niya intong basin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaywanan ibadat. Maripalong niya. Pakain. Pagpuasahan mato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawm atau kan as-siyamu li. Wa ana ajzi bihi. In pagpuasayan lang niya kako longsin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpagang niyo. Deng naman hapagkaon. Harap madto pag-inom. Sampay lang niya. Amuin piagangan nyo, amuin sumuok kamo. Pamanga kaasawahan nyo. Hamay na at yaon, sampay pamahapon. Akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nabunal tuudlong niya, in puasa yan. In puasa ini. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kako yan.
ako lang manung basi kaniya. Allahu Akbar. Sa rayaw-rayaw na kaptangan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in manunong basi, haamuin mga sila, nagtibot, nagsabar, naghinang karayawan hawulan ini, naghinang amuin, hinang kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piagangan nila in mga kanapsunapsuhan nila. Pasalan sa jalong niya, karna long niya, sinlasa nila matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Long sin mahasud si mahatinggi Allah, nalong niya pag-us-us na kamo. Pag-us-us na kumulong niya harap matupa. Ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na, pag-us-us na kumulong niya pag-ibadatan matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangka kausan niyo magtawat haadlaw ini. Hinangon na to na yung pagtawat matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kakahinang amuin na hinang nato, pardusahan matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawatan nato neto. Maghinang kita niyo marayaw hawulan ini. Pasalan imbulan ini. Bulan long niya amuin sa rayaw-rayaw na. Bulan long niya amuin pahala niya. Lipat manglipat in pahala niya. Bulan long niya amuin kabayaan, kasusuwan si mga kasahabatan. Sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labi na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasalan in kaaunan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habulan ini. Habulan amuin sa barakat-barakat na. Bulan amuin kabayaan long niya si mga kasahabatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan long niya amuin kalasahan sin Rasulullah. Long sin mga kasahabatan. Ingkaaw long niya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakaywanan bulan. Siya na long niya in sa rayaw-rayaw long niya manusia. Sumagawa long niya, bang long niya dumatong na. In bulan Ramadan. Bulan amuin kalasahan singkatan. Long sin mga kasahabatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkaaw ng long niya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labihan niya long niya. In kakahinang niya hakaywanan bulan niya to. Bima'na, sobra long niya in dayaw long niya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habulan ini. Lando tuod long niya in paghinang, pag-ibadat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habulan amuin bulan beita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan long niya amuin pag apas-apasan. Bulan amuin pagtuyuan. Bulan amuin pagmuhot-muhutan si mga sila beriman. O kamu mga ipon sin Allah. Hapila adlaw na biyaon 5 nakato akon tunga na sin bulan Ramadan ini. Uno na bahain na hinang sing kita. Mialik dawa kita niyo matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ataw akan masi-masiraing kakahinang ta. Biyasin way roon pa hindi matong bulan ini. Suway na to, pag-us-usan, pindahan, inbaran singkitan nyo. Bukon naman hathabulan ini. Bima'na in bulan ini long niya mahinang katutan nyo amuin praktison singkita. In pagpakusog sin pag-ibadat tamad to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon saukat amuin bulan ini, masuok na siya maubos. Na mapinda na isabing pag-ibadat na tumato pa Allah subhanahu wa ta'ala.
In bulan ini mahinang sa jakato tanyo. Amo in bulan. Suway kita nyulong niya magtuyo. Landuin tuyo na to. Pasalan impahala niya madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lipat manglipat. Mataudin pahala niya. Pahala long niya. Bukun hisiyo mang siyulong niya imang tungbas kanya. In tumungbas da kanya long niya. Amo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanbiyaitaan kita niyo. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dalong niya, ya kamu mga beriman. Ya kamu mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-us-us na kamulong niya magbalik mga yuampun madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawbat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw na kita amuin malik ha mga kakahinang sing kita mangi. Kakahinang amo hindi kawayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Layuan na to yato. Suway na to. Amuin igon. Daing kato tanyo mga kakahinang niya to. Pasalan inyat tulong niya. Di kawayaan long niya. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Iwan long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduha samawatu wal ard. Iwan long niya nagtatakad na kato tanyo. Nagtatakad na mga sila bariman. Nagtatakad na. Amuin sulga long niya. Biya long niya inlawak niya. Sa pantun long niya. Sin 7 kalapis langit iban 7 kalapis lupa. Biat tulong niya in sulga nagtatakad kato tanyo tungbas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas amoy niyangan-angan si mga bariman. Uiddat lil muttaqin. Amoy long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gipromise niya kato tanyo. Piang ako kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piang ako hamanga sila amoy nagmamabuka madto pa Allah. Nahabulan ini, bulan long niya amuin, bulan long niya pagmabuka madto pa Allah. Bulan long niya amuin pagtatawbatan madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan long niya amuin long niya, bulan long niya mudha'afatul hasanat. Lipat long niya, lipat manglipat long niya in karayawan niya bulan ini. Ang kanlong niya pag-us-us kamo mga bariman. Pag-us-us kamo. Ayaw kamulong niya amuin magpahil-pahil. Ayaw kamo amuin maglaul-laul. Bang, hakahalan na simbulan ini. Pasalan imbulan ini. Makaminsan na siya dumagpakato halaw sinang katahon. Bulan amuin. Kaya pangarap sin mga sila amuin nakauna din kato tanyo. Bulan amuin pia panginduha si mga sila nakauna na. Wayroon nilayangan angan di na sila mabut habulan ini. Napagsukuran na to ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia awut pa kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini. Pia awut pa kita nyo supaya makapag tawbat madto kanya. Makapaghinang marayo madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makapag amal ibadat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makapagzakat hamanga sila amuin mga balhajat. Makahinang marayaw haamuin mga sila magkalagihan karayawan. Ando kailo. Bulan sa rayaw-rayaw ayaw na to upasun. Ayaw na to amuin palabayon na sadya. Sampay paglabay niya wayroon kita na dawhat habulan niya. Ando kailo mga bariman. In bulan ini bulan pag-uus-usan, pagdarapa-dapaan si mga karayawan madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengkan Anas ibn Malik karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal if'alul khair dahirakum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahat min rahmatihi
yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa wasallallahu an yastura awratakum wa yu'ammina raw'atakum. Rawahu at-Tabari wa hassanahu al-Albani. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alul khair dahrakum. Long niya paghinang kamulong niya sing karayaw. Paghinang kamulong niya sing karayaw, hatahon nyo yung pagmuhot-muhot kamo. Pagmuhot-muhot kamo hakabuhi niyo. Paghinang kamo karayawan hakabuhi niyo yaon. Ayaw niyo usibahin kabuhi niyo paghinang si mga di kabayan sin Allah. Ayaw niyo usibahin mga kabuhi niyo yaon. Dihil kayo ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag maasiatan madto sadya kaniya. Ayaw mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan lang niya wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Iwan lang niya aundalong niya dihilun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo. Ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga kaulaman unulong ni pagtakon na fahati ni. Long niya inna fahat pagtakon long niya biya siya sa parati regalo gift dinha Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yato in regalo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in bulan Ramadan ini. Bulan sa rayaw-rayaw. Amo in regalo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in magpuasa kita nyo habulan ini. Pasalan in tungbas Allah subhanahu wa ta'ala in dumihil kato tanyo. Sampay long niya bulan ini long niya amuin bulan long niya, pagtitundukan long niya si mga manusia. Hapag sambahayangan tarawih, hapag sambahayangan tahajjud, pag sambahayangan madtuhakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna amuin dumawat sin karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan amuin dihilon niya sadya hamanga sila manusia nagpupuasa hawulan ini karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yato imbay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan amuin lipat manglipat in dayaw niya. Karayawan amuin mapagbaktayin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirah. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam long niya hadith. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam long niya lissaim farhatan. Hamag pupuasa long niya aun long niya dua karyawan long niya kakuyakan niya. Masya Allah. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aun long niya dua karyawan long niya. Dua long niya kakuyakan long niya. Hamanga sila amoy nagpupuasa madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon long niya yung karayawan long niya, tupot na dya dua karayawan sadya. Bukon. Batlong niya yung karayawan long niya, habulan ini lipat manglipat. Sobra yung taod sing karayawan habulan ini. Sumaga biyita sadya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ding hamanga karayawan niya. Hambuk ding hamanga karayawan. Amuin biyita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amunain long niya inda fitrihi. Awak tulong niya masuok na long niya in pagbubuka. Magbuka na long niya in ipon sin Allah. Bukon ka. Bang amuin masuok niya in pagbuka yon ang kaminit dakuman at daw katluan seconds. Bukon ka makuyag in pangatayan sin kita niyo. Bukon ka amuin, mawaya kita nyo mangindo amat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan, ing karayawan yaon. Karayawan sim pagbuka yaon, matupa Allah. Sobra in taod sim pahala niya. Ang kanlong siya, long sinhadwa long niya, zahabat zama, wabtallatil uruk, wasabatal ajar insyaallah. Awak to amoy mangindoan na kita long niya matu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala niya. Amuin long niya, timahay na long niya in gunggungan tayo ni. Pasalan long niya, nagpuasa kita niyo matto.
Nagpagang kita nyo ding hapagkaon. Nagpagang kita nyo ding hapag-inom. Nagpagang kita nyo ding hapagsuok man to pakaasawan sing kita nyo. Hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas lipat manglipat. In tetakaran na to ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas amuin. Wairoon long niya, nakalalawi long niya ding ha mga tungbas sin mga kaywanan ibadat. Ang kanlong niya yung tungbas ini, wairoon long niya makarihil dukain long niya, but malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ra, magdirihil tungbas, ha, bulan puasa ini. Pasalanin puasa ini long niya kaniya. Sampai long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aun long niya, tungbas long niya, sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila magpupuasa. Tungbas long niya hinang khas sadya, tupot sadya mga magpupuasa. Amo na long niya piaunan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtakon long niya babur rayyan. Lawang long niya pagtakon siya long niya arrayyan. Lawang long niya rayyan pagtakon. Dito halam sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawang inilong niya. Khas sadya, tupot sadya. Harap matto. Hamanga sila amuin nagpupuasa. Matto. Karna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpagang sila sin pag-inom iwan sin pagkaon. Nagpagang sin pagsuok man to pa kaasawan sin sila. Piagangan nila ito bukod na tadjay at tulongin kamaksuran sin pagpagang nila. Pasalalong nila in pagpagang nila ito. Buka nila matu pa Allahu Ta'ala amuin makapagmaasyat sila matu kaniya. Piagangan nila. In mga kanapsuhan nila ini, asupaya makalayo papagmaasyatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan bang kita nagpupuasa? Di na kita amuin makabisara si mga bisara laog lama. Di kita minjari magbisara amuin bisara puting. Di kita minjari magbisara si mga bisara amuin di kapayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bisara amuin suway usalon na to. Bang kita nyo nagpupuasa? Amo na mga bisara malambot. Bisara mahanunot. Bisara amuin kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisara amuin di na kau yaon magtali. Di na kau nang amuin kangian madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suwaylong niya hinangon sin mga ipon sin Allah. Amo na bisara kamayaan sin Allah. Amo na zikrullah. Amo na pagtumtum madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok day sabi ni mga tiranan pagtawatan madto pa Allah. Amuin pagtumtum na to madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan pagtumtum na to ini. Bukon sadyang pagtumtum sing kita. Habiaon katumtuman ta. Hamapuasyat to paggana ka na. Dit na nasab katumtuman in Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Suway na to. Amuin hinangon habit. Hinangon na to amuin madaran. Suway na to. Praktison pabaran sing kita nyo. Imadaran kita nyo. Nagtutumtum. Pasalan hambuk ini ding mga karandanan sin pag tawbat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tuod. In bulan ini. Bulan long niya. Pagzizikiran. Madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlaong kukay na. Di suway kita nyo amin mamisarahan bisaramangi. Madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbisara laog lama. Magbisara. Bang bukunda parkala agama. Mga parkala amuin dunyawiyah.
Parkala amuin wayron pahala matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pulangan na to yato. Bang minjariihan na to mga bisar yato. Pasalan. Impagtawat na to ini matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon na hadja. Tawat amoy nagtawat kita nagbalik matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo magtawat. Yaakaran na to sing anggaw ta baransing kita. Magtawat kita niyulong niya. Amuin subay kita niyo manumtum matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghinang si mga karayawan, kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan long niya. Amuin mawugat long niya hatimbangan. Dito ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin zikrullah. Amuin pagtumtum. Pagdua mo matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat beriman, bunal tuod, in bulan ini, bulan long niya, magtawat long niya ingkatan manusia. Bulan long niya, kalasahan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung mga kasahabatan. Ambok din ha mga manyo, tiukis na, amuin hatungod pagtawat. Harap man to pa Allah subhanahu wa ta'ala. On hambuk din ha mga manusia. Din ha Bani Israel. In siya ini. Maray ko pagkadungukan na to na ingkisa niya ini. Ingkisa long niya si manusia. Nakapatay siya long niya. Kasi amantag siyam manusia. Ingkisa ini. Kisah hatungod pagtawat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah amuin makatumtum may mga pangatayan singkitan nyo supaya magbalik madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tuod inusugin ni deng hawak to si Bani Israel. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat kan Imam Muslim. In hadith inilong niya, din kan Imam Muslim. Long niya, aon hambuok usog long niya, hawak tulong niya si Bani Israel. In mano siya inilong niya, nakapatay na long niya siya, kasi amantag siya, mano siya. Nakapatay na siya, mano siya, kasi amantag siya. Nang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag-uusya to, hawak to man amuin, nakapatay na siya kasi amantag siyam. Kabuhi. Bato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na di matong inhidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanya. Amuin nakapangasubo siya pabaran niya. Launsin siya, hali min tawbah. Uno ba long niya ang pagtawbat kako ini? Inlagulong niya sin pardusahan kulong niya madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapatay akulong niya, nakapuhinga akulong niya. Kasi amantag siya manusia. Pagmuslong niya, ang pabahalong niya pagtawat kako ini. Sampay siya ng lawag. Amuin halomlong niya sin pangatayan niyo, di maigig. Ang pabahalong niya pagtawat kako ini. Amoy at long yan hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya, ang pabalong niya pagtawat kako ini. Nalong sin long niya, manglawag siya long niya manusia. Amuin, kapangasuhan niya. Asupaya, amuin maig na long niya pagduaro niya pangatayan niya. Sampay siya nakakato pahambok kauman. Aun long niya, hambok long niya, kauman long niya, aun mano siya long niya rin dito, mano siya long niya pagtakon long niya rahib, atau akan pagtakon long niya monghe. Nag-iibadat siya, subakaw along niya, wayron long niya ilmo niya. Yato long niya kahalan long niya. Sin mano siya ito, sumuka, siyok ni mano siya ito. Siyok ni mano siya ito, payasubo niya. Long niya, in ako inilong niya, nakapatay na long niya, kasyaman tagsiyam inyawa. Nakapatay na kulong niya, kasyaman tagsiyam mano siya. Uno,
Aong pabahalong niya pagtawat ka ko ini. Long sinhambok mano siya at kanya. Amuin rahib pagtako. Long niya wayroon na long niya pagtawat kay mo. Halagbo simpardo sahan mo matapa Allah. Bunal to, di na kau ampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na kaampunan kay mo. Amuyat to insambong kanya. Sinrahib yato. Sampai hawak to amuin monghe. Nakasambong yato kanya, piatay niya. Sampai nahinang hanggatos napatay niya. Sampai masirain halaw pangatayan niya. In pangasu, ang pawalong niya pagtawbat kako ini. Yat tulongin hidayat din Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ipon sin Allah. Tumtumon sin kita. Banghabiyahon, wayroon pa kita nyo kahidayatan, wayroon pa kamu amuin, nakatayma, hidayat din Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kamu, umiyan, ayaw kamu malus hope, ayaw kamu amuin, di tumagad, pangampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hidayat niya, yanda, para tungon da pakataan beriman, para tungon da pakatan, piapancarisin Allah subhanahu wa ta'ala hidayat niya. Angkan hamanu siya ini. Akis siya ini lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai amoy makapangasuho siya, pabaransin siya. Aum pabahalong niya pagtawat kako. Makapagtawat pabahakulong niya kakainan ko ini. Nakasiyaman tagsiyam long niya napatay niya, sampay long niya napatay niya, bakas long niya piyangasuhan niya. Habiat to, wayroon na naig, hapangatayan sin siya, in pangasubo, bang aong papahalong niya pagtawbat kaniya. Awak to man, amuin, wayroon pa naig, hapangatayan sin siya, bang aong papagtawbat kaniya. Liyaw, nang lawag siya long niya mano siya, amuin kapangasuhan niya. Mano siya long niya amuin taga ilmo. Mano siya long niya amuin kapapangandulan. Na sampay siya nakakatupahambok kauman. In kauman ini aon hambok na hindi. Mano siya tanyag alim. In siya inilong niya bunal tuod. Aon ilmo niya ding Allah subhanahu wa ta'ala. Simuk na siya magtupa alimin. In, mano siya amin siya magtawat. Pagsuok niya, way niya biyita. In, nakapatay siya hanggatos manos. Biyita niya sa dyan, nakapatay siya kasyaman tagsiyam. Wayron niya biyita in napatay niya in, kuanyat to. In kay na, in last long ikapangasuhan. Long niya ang pawalong niya pagtawat kako ini. Wayroon nagduarua. In, alim niya ang mamayta kaniya. Isiulong ni makapagang kay mo. Iwan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin magtawbat ko matukan niya. Bunal to, wayroon makapagang. Wayroon maka-stop kay mo. Hapagtawatan, hapagbalikan madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inlawang simpagtawat madto pa Allah. Ukab yan, mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den katutan nyo na sa jamano siya, hindi huminang. Simpagtawat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asal ukab, in pagtawatan madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanay kaunan, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasulullah, inni atubu ilallahi long niya. Fi kulli yawm mi'ata marrah. In kaunan long niya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatiap-tiap adlaw long niya. In kaunan niya long niya nagtatawat siya madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makahanggatos 100 times siya magtawat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyariin na kita ini. In kita ini amoy miya makadjadya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inyat to Rasulullah. Kahit na po sa Nabi piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala.
kahinapusan, amuin magpasampay kato tanyo. Sin sarayaw-rayaw na agama, dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Inkaunan sin siya, insya yaon, nagtatawat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inkaunan, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya ini, nagtatawat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tuod, mga ipon sin Allah, impagtawat ini, lawang long niya ukab, pakatan manusia. Sarayaw-rayaw na amuin magtawat kita niyo, amo na in habulan ini, habulan Ramadan. Bulan long niya kamayaan sin Allah. Amapuas long niya, sin usugyat to amuin simuk pahamuk alim. Isiulong niya makapagang kayo. Harapan ko sa Allah, subhanahu wa ta'ala, amuin magtawat kita. Wairoon lang niya makapagang kay madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inlawang simpagtawat madto pa Allah, mga ipon sin Allah ukab. Huwag kita niyo magtawat habulan ini. Kami aron pa lang, tagnaan na to na. Haway pa di maragpak katuing kalamma. Way pa di maragpak katuing sakit. Way pa di maragpak katuing kalaas. Way pa di magpakatuing kamatay. Pasalan long niya, wayroon long niya pagsusunhaunahan. Bunal tuod long niya ingkatan pagsusun. Yato siya long niya akahinapusan. Mga umat beriman, inmano siya ini. Nakapatay na siya manusia hanggatus manusia. Sumagawa, hidayatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin magtawat, magbalik madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan siya sin alim, long niya, nalong niya pagtawat ko madto pa Allah. Aun long niya hambok kau man yaon. Ingkaw man ini, bunal tuod. Kau man long niya, mataod long niya, in nag-iibadat, iwan nagtatawat madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Katto kaulong niya pakauman ini. Asupaya long niya amuin mahinang min pagtawat mo madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Awak tuman siya miyadto na. Pakauman amuin biyayta sin alim. Haki tungan pa yang suan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inya wasimano siya yun. Yang suan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agi, tungan pa. Wairoon pa siya nakaratong kapagtawatan niya. Uno nga, makasal pa siya pasul ka sin Allah. Paunod sin Allah. Ato makan makasud siya matupanal ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasanan sin nakapatay na siya hanggatus man. Nahawak tuyat to amin tiyang suan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyawa niya. Di mauglong in po malaika. Amo na inlong malaikatul rahmah. Pasti malaikatul azab. Malaikat lang niya din Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan malaikat long niya. Amuin. Azab long niya. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awak ko natingkong ingwa malaikat. Daw si malaikatul rahmah. Tapos masalah. Ikaaw si manusia ini. Bahaya na siya long. Marat mas ko ng trabaho niya. Tumagbunan matu kapagtawatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyayan. Tausul ka. Suway sa long niya. Di ako long niya malangsusin inyawan niya. Supaya siya makasudmat to. Pasul ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long si malaikatul azab. Long niya la. Long niya di. Pasalan long niya. Manusia ini long niya. Mataod na long niya. Padusan niya matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapatay siya hanggatus manusia.
Nasa lagu-lagu man, sa lagu-lagu dosa ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaya tulong niya si malaikatul azab, di siya long niya kakuha pinarka jahannam. Awak tuman amoin na nagdiskasin dua malaikat ini na piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hambok malaikat hasupaya magsukod bang harap pakain bahalong niya in manusia ini pasulga atau kan panarka. Awak tuman amoin jaak sin Allah subhanahu wa ta'ala in malaikat itu long niya banglong niya in siya makalabi long niya intikang niya harap matu papagtawatan in siya tausul nga bang isablong niya intikang niya long niya way mabutlong niya harap matu papagtawatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya long itaunar ka. Dan hadis ini kaya riwayat kan Imam Muslim. Unnal tuhudlong niya. Intikang niya long niya. Harap matulong niya. Papagtawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalabi man yun. Katiyo. Dakuman. Hangdo pa ang kato. Nakalabi hangdo pa. Bima na long niya. Banglong niya isyo makalabi long niya susukuran. Ditulong niya manusia ini. Nabi at tulong niya umatan beriman. Insyalong niya, nakalabilong niya, nakakatulong niya ha, danlong niya pagtawbatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala, asabab yatto, yattulong niya in, nahinang sabab amuin kiasud niya, paulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biarin pa yung katutan nyo ini. Mga kaulungan sin Allah. Di na kita makasingud, hakakahinang si Mano siya ito. Sumagawa. Mga pardusahan na do pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ini, pagtawatan na to, matukan niya. Tartanto, in mga pagtawat sing kita, tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila amuin. Mga manusia, nakalayo, hapamaham, sin Quran, iban sin hadis. Ando kailu, balik na kamu matu. Hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Balik na kamu hasarayaw dan amuin beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harap matu pasulga niya. Magtawat kita nyo, mag-agad-agad kita nyo magtawat. Ayaw kita nyo malushop. Ayaw kita nyo amuin mawalan ng pag-asa. Sambat Tagalog. Ayaw kita lang niya mawalan ng pag-asa. Apagtawatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummat al-bariman. In bulan ini, bulan lang niya, kasaksian sing kita niyo. Bulan mataod in karayawan niya rin di. Bulan amuin pagtawbatan na tumatu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan amuin ikasuok na tumatu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan lang niya amuin bulan sin Quran. Bulan lang niya pagbabasa sin Quran. Pagdudungog sin Quran. Bukong pagdudungog si mga ka-music-musikan. Pagdungog si mga kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdungog ha mga nasihat amoy magkamumpaat katutan nyo. Papag ibadatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlong sin hambok magkakabtang. Ata Ramadan. Di matunglong nga in Ramadan ini. Mazra'atun lil'ibad. Insya inilong niya, tatanuman long niya. Unong long yung tanumun na tulong niya, habulan nini. Intanumun sing kita, amuin mga amal ibadat, hinangun na to, matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakahinang, amuin hinangun na to, matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan, amuin, matayma sing kita nyo dayha Allah subhanahu wa ta'ala. Mazra'atun lil'ibad.
pagtatanuman na to inilong niya, imbulan ini. Suway kita niyo makatanom mga ibadat, amuin lipat manglipat. Insya inilong niya, litat hiril kulub minal fasad. Supaya long niya, kalanuan long niya, pangatayan singkit. Imbulan inilong niya, hambok day sablong niya, amo imbulan ha supaya lumano long niya, pangatayan singkatan beriman. Dahil doon naman, ha mga hasad. Dahil doon naman, dahil ha mga hikid. Dan doon naman ha mga katan amo hindi kafansin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to at tulayuan. Suway na to amo hindi hinangon yung mga di kafansin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan in bulan ini, bulan long niya amo in lanuan na in pangatayan na to sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga kangian. Long niya وَمَنْ زَرْعَ الْهُبُوبِ وَمَا سَقَاهَا. Nahisiw-siulong niya, nagtanumlong niya, sinamal ibadat niya, nagtanumlong niya, sing kakahinang niya marayaw, madto pa Allah, mga pagtawat niya, pagzakat niya ha mga kamiskin-miskinan, pagzakat niya ha mga manusia tagabalhajat, amuin himinang siya bulan ini, nabunal tuod, ingkarayawan mahasil niya lipat manglipat madto pa Allah. Lipat manglipat amuin Allah subhanahu wa ta'ala in tumumbas kaniya. Lipat manglipat amuin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang niya madto pa Allah. Dalong niya, waman zara'al hubub, bisusulong niya nagtanumlong niya. Sin, tatanuman niya yaon. Nagtanong siya long niya, sumagawa long niya, wama saqaha. Wayroon long niya, biyusukan niya tubig. Wayroon niya yayupot. Wayroon niya, piyakaunin tanuman niyaon. Naunin natija. Unin resulta. Nawunal tuod. In resulta niya, kangian. In resulta niya, kalukian. Pasalan lang niya magtanong kita sin amal ibadat tamad to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuasin pagtanong tayat to. Suway sablong niya bakapan tin pagtanong ta. Suway tahu sukan tuwig. Mapuas long niya bulan Ramadan ini. Bukon long niya sokat long niya maubos na Ramadan. Maubos na long niya in pagtanuman ta. Maubos na long niya in paghinang amal ibadat tamad to pa Allah. Nangkan na long niya, wamasa long sin, magkakabtang. Nalong niya, unulong niya maka niya long niya habula, unulong niya maka niya long niya habulan ni wayroon. Ba't malingkan long niya, amuin mga, wayroon na dawhat niya, in karayawan niya. Karayawan, lipat manglipat. Na hamahuli niya, tumubtob na sadya kita niyo rin dito. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.